باش خوندەکارên hêja û delal hêvî dikim hûn tev de baş bin. Ez mamoste Darî Xelîlim. Waneya we a zimanê Kurdî ji xwe em arafa heşta em ê bidin. Waneya me ser hevatiya rast e. Ji xwe hevatiya rast sergotariyan jî em bê sermijara a waneya me ye. Hevatiya rast çi ye? Hevatiya rast a çewt em ê çawa ji hevdû derxin. Yani ji xwe evaya bêhtir di mejiyê xwe de hûn lêpirsînê bikin. Ekîd em bêjin helbet heriyek ji me hevalên wan hene. Dibe ku caran jî hevatiya nerast em pêşberî wên hatên. Dibe ku carna jî hevaltîk heye. Ji zaroktî di mer dibîne heta mero mezin jî dibe. Hevatiya rast çi ye? Ew hevatiya ku ne her kes li gorî berjewendiyê xwe tenê kar bike. Hevatiya rast gava goz binerim hevala em biêşe yan jî hevalê min biêşe di wê demê de ez herim hewara wî be. Ez herim xwe nêzîkî bikim. Ez êş û azarên wîna binerim bêka çi heye ku ez bibim alîkar pê re. Dibe ku cara jî ez nikarim alîkariyayê nabikim. Yani tiştekî golo em bêjin ez alîkar bim pê re tune ye. Bes lê çi heye gava ku ez pê re disekirim ez moralî bilind dikim. Ez bêhnayî derdixim. Hevatiya rast ew gava ku ez binerim ez pêş bikevim ez hewl bidim goz hevalê xwe ji xwar pêş bixim. Ez bibim alîkar pê re. Hevatiya çewt gava goz her tim dixwazim hema ez tenê pêş bikevim. Ez ezetî heye vê dekê de. Wî çaxî ew hevaltî cudane dûrî heve gelekî. Hevatiya rast gava ku ez bi hevalê xwe bihisim, gava ku ez bi hevalê xwe biêşim, gava ku ez pê re bim di xerabiya wîna, di gava ku tişkî xerab hat pêşiya wîna, gava ku tişkî xenç pê hat di kêfiyê de, di şîniyê de, di her tiştî de ez pê re bim. Wî çaxî hevatiya rast e. Wî çaxî ew hevaltî mayîndeyê dibîne. Yani gelek hene em bêjin bi gava ku hîn em çûçik bûn em hev re diçûn dibistanê û heta roja îroj em hevalê hevin. Ew tê wateya hevatiya rast. Bes hevatiya a ku herî kes li gorî berjewendiyê xwe kar bike, wê dekê ji xwe ew hevaltî qet nabe hevatiya em bêjin a rast. Waneya me jî ser ji xwe ew ji pirtûkekê hatiye girtin. Ew pirtûkaya a rêwiyên azadiyê. Ji xwe şehîd Çîmen Herekol. Wî ev name wek nameyê yan jî wek bîranînekê ye em bêjin nivîsandiye. Wek ne bîranînê jî em karin bêjin wek rojnivîs. Rojnivîs çi ye? Yani awayê cûr û awayê nivîsandina vê waneya we bixwe. Rojnivîs tê wateya ku tiştên rojane dibe ku bi mir derbas dibin. Bi erebî jî bêjin muzekkerat. Ew rojnivîsaya tiştekî balkêş îro bi mir derbas bûyî ji bîra min kêfa min jêr hat yan jî tiştekî bi êş bi mir derbas bûyî ez çi dikim? Ez wê rojnivîsa xwe de ez nivîsînim. Jêr tê gotin çi? Rojnivîs. Ev jî heval yan jî em bêjin şehîd Çîmen Herekol ew jî di rojnivîsê xwe de behs kirî qala hevatiya xwe bi şehîd şîlan re kiriye ku çi hevaltiya gûl û xurt, hevaltiyeke rast, hevaltiyeke dijwar di navbera wan de hebû. Ji xwe di rojnivîsa xwe de tiştê ku ey nivîsandiye danîne ji me re em ê wê bixwînin. Sîhê meha siya 2017. Hevala min. Piştî 15 salan careke din ez ketim nava deryayeke bêdawî. Ez bi tenê bûm, çavên min li te digeriya hevalê. Lê qet min tu nedîdîtî. Hevaltiya te ya rast hevala min a hêja şîlan. Ez li wê hevaltiyê digerim. Careke din di nava deryayeke bêbinî de bi tena xwe ez mabûm. Bê te bûm û ji te dûr bûm. Bi hesreta te û kulmek axa welatê xwe bûm. Li ser wê axê jîn tê bîra min. Ax û hezar ax. Ez careke din bi hevaltiyeke nerast re wiha rûbirû dimam. Piştî wê hevaltiya me ya rast ez êdî zû bi zû bi wê hevaltiya nerast baş tê gihiştim. Pir zor bû ku
از برانبری اوقا زور و زحمتیان بیم من کسایتین وها کتنا پی برجواندین خوایین کسایتی دیتن لی بزانه هوالا من از زانم کی جان هوالتی راسته هنه کسایتین وها برجواندی پرست ایگو بس برجواندین خواه تنی دبارزن هنه کو تشتک نخماوانه تنی جبو خواه و شیرن دکارن هر تشتین خراب لسر هوالین خواه بیجن شخوانه که مجمده دیار کرن هوالتی راز آکو از چقا پیش بکویم از دست بدم هوالا خواه گوز هوالا خواه یانجی هوالی خوشی بخور پیش بخم هوالتی راز که با هوالا می یانجی هوالی می بیشه از پیر بیشم اجی جبو وی که کتمه ناوا دریای که ببینی و از مامه بتنی دگرم لی روناهیا لسرویتا و همو هوالین من ای شهید راس ریا راس شهیدین ریا راسن او نیشانی من دبن جارک دن بری من ددن دریایا جیانا ببینی اوه بحثا یا جیقالا هوالتیا خواه به شهید شیلان رش و هر دو جی گیهان آسا شهادتی شخوا خواندکاری ما هوالتیا راس باش مداناس کرن جداهیت نابرا هوالتیا راس و هوالتیا چود گول گوری برجواندین خواه تفدگرن شخوا بخوان جوانه یا خواه مناس کرکو هوالتیا راست نابرا شهید چیمن هرکول و هوال شیلان شخوا ما اوجیانی زمان گو براستی جی هوالتیا راست گوا گو چاوا تکار به هوالتیا خواه آراشه در خدمه گو تو مرن تی پیشبری هف دوی دمید هوالتیا راست دخویا کرن گوا گو تزانم پی گو تو مرن پیشیا هف دوی گلک هنه دش هوالی خواه دقارن تبلی و هوالتیا وانا بکی زاروکتی دیجی هوالی هفن لهمبر مرنی خواه ناگرن پشتا خواه دتنی دیلی هن جی هنه یعنی دبینن گو هوالی وانا دکوین دستی دجمن دی یانشی دی آسانگی که پر زحمت در باز دبن درن خواه ددن برکشتنی بش بگو هوالی خواه خلاص کر او هوالتیا هری راستش خواه بیده که دیجی هوال چیمن بحثاوی هوالتیا دی که هوالتیا گمرو کار بش بو هوالی خواه حتی جیان خواه جی دست بده شخواه ما جوری ویناش داناس کرن گو اف نویسامه با آوایی که روش نویس هاتی نویساندن یعنی با آوایی که تشتی که کو بالکش دروجان مده در باسته به عربی وقت مگوجی ارتی گوتن مذکرات یعنی تشتی روجانه بمر در باسته به نه هر تشت لی هم تشتی بالکش دوی روشی بمر در باسته به نوات تشت هذا از نویسینم اف جیج وان روج نویسین ای شهید چیمنش هرکول ده در خستن و دناوا پرتوکا که دجی ناوی پرتوکا دجی دا دیار کرن شخواه پرتوکا رویین آزادی او ام بیجن روج نویسین وانا گرتبون و دوی پرتوکا دبجی کربون وكرامانا بنجهين خواندكاري مي هجا و دلال كا قالوا مرو كار تشجي بقرا جبر سر هوالتي نه هوالتيا راست او هوالتيا نه مرونه الجوري برجواندين خوا تبقره هوالتيا راست هوالتيا كو مروف نلجوري برجواندي خوا تبقره يعني برجواندين كسايتي تنه هوالتيا راست او هوالتیا مروف نه لگوری برجواندی خود بگره تمام خلاص كر وهباتي راس بگو مرو آلیکار به هوالی خوره نه همال گوری برجواندی خوتنی تبگره یانجی نزیکاتی عمش هوالی مر بس بگوی برجواندی خو از بپاریزم مگود بکو هنک پیون هبن واتین واجی نزل البن او واتین واناجی مدا بدک نویساندیه حسرت گاوا گود بیاز حسرت تمه یعنی بیرکرین دیده دیار کردن به حسرت دیتنا تمه بریاوی کریش برویجی کتی حسرت ویناده برجواندی سود
گاوا گود به برجواندی می یعنی سودین می چه سودین می جوی تشتی هیه برجواندی پرست کسی تنی سودین خود پارزن او برجواندی پرستن کسی گو بش بو سودین خو بیان جی تشتی گو او جی سود بگره تنی دپارزه جین شخواتی وادیا جیان جین تیوادیا جیان دویده که دخواندکارین هیجا ابین سه پرسی خواه دویده که ده 2% 3% ولی هر 3% خواه جی امی چاره سر بکن لگوری تا خواندکارنو اوه سر وجی بده گره لگوری تا هوالتیا راست چاوایه عینی امکارن رامان خوی بنگهین شیمدین هوالتیا راست هوالتیا کو هوالتیا کو نه برجواندی پرست به یعنی برجواندی پرستی کسی کو لگوری برجواندی خاطر بگره نبی آوایب هوالتیا راست کو نه برجواندی پرست به هوالتیا راست کو نه برجواندی پرست به کو نه برجواندی پرست به میشه که به پرسامی آدویمین دبیجه جبو هوالتیه که راست پیش بکوه چه پیویسته مرو به هفره راست و درست به و نه لگوری برجواندی خوی که سایتی تا بگره دوکو او هوالتی یعنی جی دبکو مرو به هفره راست و درست به و نه لگوری برجواندی خوی که سایتی تا بگره دبکو جی دوی مرو به هفره راست و درست به و نلگوری برجواندین خواه یین کسایتی تبگره فرسامه آسیا دبیجه تشتاکو شهید چیمن هرکول بجیانه و گرید دا هوالتیاوی آراست به شهید شیلان رو هوالتیاوی آراست به هوالاوی شهید شیلان تمام خوندکارین ما دویده که ده مناسب به هوالتیا راست چاوایه هر وها رامان خوی بنگهی جیمه درخص مواتی پیوام دانیشان کرن و به پرسی خوشی چاره سر کرد و جوره نیویساندنا وانه خوشی دانیشان کرن که باوایی که جوره روش نویس هاتی نویساندن انا ام بین سر راست نویس خواه راست نویس آمجش خواه سر بهنوک بهنوک نیشانه که نیشانه این خالبندیه خالبندی چیه؟ خالبندی نیشانه این کو مروف دنویسا خود دنویسینه شبو خوندن آمه باوایی که حسان و زلال و تگهشتی بگهجه مروف یعنی گاوا کو خالبندی تنه بگاوا توانه که دخوینه یا جت نویسه که دخوینه کو خالبندی تتید نبینه او نویسا تتبله و رامان و هزرین کسی نویساندنه تو جاری باوایی که زلال و راس و تگهشتی نگهجه مروف ایجایه که جوان نشانه بهنوکیه بهنوک چیه؟ شخواه يعني بيباوي جي ديار يعني واتيا ويناش بيباوينا ديار دبه بهنوك شي بهنوك جه كومرو بهنا خلي بدده قابا قلت هذوك قدريش بيت تخازب بهنا خلي بدده بهنوك بكارتينا ليه دوي كارانينا بهنوك باوايك الراس به يعني دبكو جانا جي هذوك اخو ازاتين باوايك شاش مداني بو او ام بيجم رامانامه و باوايك چود بگه کسی کو بخوینه چاوا وک میناک از بيجم بخوینه بهنوك داني بخوینه وك براي خو
نبا خمسار خمسار دوی هوا کدم چی فهم کرد؟ از کسی که پیشبری خوشیر بجم بخوینه وکه برای خو نبا خمسار افتی چو واته اگو برای بی خمسار نه؟ بخوینه وکه برای خو نبا خمسار از کسی کرد بی بخوی برای تا خمسار خوک برای خواه نک خمسار که وگم هوا که بهنو که خواه بدورد دان آنه که عینی هوا که زی بهنو که جینا بخورینه بخوینه وکه برای خواه بهنوک نبا خمسار مچی فهم کرده ورده؟ عینی هوا که لیبکارانی نبهنو که جدا کرشمر بخوینه وکه برای خواه افتی واته اگو برای نا کسی که خوندایی کسی که جیری کسی که زانایه نبا خمسار نب خمسار وک برای خواه ده بو کامی آوری و نامه گوچه بخوینه وکه برای خواه نبا خمسار معناتو برای نا چی؟ برای نا کسی که خمسار نه؟ ده عادده عینی هوا که بس ما چکر ما جه بهنو که مگهرد مواته یا هوا که گش گوهر کرد تمام خونده کاری ما جبر بینا چتی خواستن بهنو که گاوا گوت بکار بینه دوی گوب آوای که راست بکارانی عادی تر جبو چشی تبکارانی جبو تشتین یان جی کسین یان جی تشتین کو به همان پیوری راد بن یعنی ام بیجن چاوک مینا از بیجم شیلان بهنوک دارین بهنوک او اوین چون سیرانه شیلان دارین اوین چون سیرانه بدل اگو از بیجم شیلان او دارین او اوین چون سیرانه همه بهبر عینی پیوری رابون عینی کار کرنه چه کرنه چون سیران دویده که دم چه دب کارتینن از بهنو که تخمنا براواناد داوید تنی از گهانه که خواه او دادینن او از هبو که خواه تمام دکم نه یان جیمیناک از بیجم اچون سوکه مشخور فیکی آنی جوره فیکی عذب کارو مشخور فیکی آنی مموزانی سیوانی پرتقالانی اف گشتی که چت کم نابراوانات از بهنو که تخم نابراوانات جبر گو عینی پیور همه فیکینه خوش کاتیم که خونده کاری مهیجا مناس کر گو بهنوک چیه بهنوک او جی نشانه کش خال بندیه جه کو مرو بهنا خاله ودده لی دوی گو باوای بکارانی ناوینا باوای که راست به هر وها شبو چجی شبو ام تشتین کو به دو هفت ریز دبن به هیمان پیوری راد بن او جی بهنو دکوه نابراوانات آنا ام بین ریزمانی وانی اخوه او جی سر پفدنگ چیه؟ بالا خوب دینش خواه جعینی و پیوی واته آوید بدیار کرن ها پفدنگ هر دو بهفره دنگی کی در دخن دوتی بهنه دو کردی ده دقلك ام كارم بيجم برانيا وان بحدو تيبان دقلك بيبين مي كردي ده جي ده ديار كرو حردو جي بهفرتين يعني قابا قوتين جي حردو بهفرتين او چنه خ و حردو بهفر دنگكي ده خو بهفر دنگكي دردخن وحقلك بيبين مي كردي جي بهفرانه وكان بيجن ميناكچه خوندن خوارن خواستن وهر وكيدش وقالك ميناكن هنا وام دبينن جو خاوة حريك جواب تناخوا دنگكي جوداي خا وقابا جو بهبرجيتين دنگكي مر دردخن دنگي وانا تبلي هاف دبه دنگكي تاني دردخن شمر خوا جبر بيناجي جويرتي قوتن چه تب دنگ اف حرتن جيب هبري يعني تشتك ناكا بنا براوانا دجبلي چند بيوان او چنه من حرتم هبرنه ما جو جبلي چند بيوان تيبك دنگ دير دكا بنا براوانا ده او جي چيه خون خوار گش گریدای خوینه
خو خون خوار اف حرس يجي حردوتين لنبهبن يعني قابق اف حردوتين دبقوا بهببن وك انا خوندن خوارن خوستن وقالك مينا كديتر ليه دبا حرسي بيواده حتى انا شخوا في حرسي تاني هاتن ديار كد دبا قدامي بيجم تيبندجي يعني بيبندجي ببينن ليه اواياتي بكا دنگدير دكبنا براواناده باوای کی جدا تینی وسادن و خون و خوار خوندکان می هجا و دلاش خود وید که دیجی امانه یا خواب داوی دکن و آنه عمل سر هواتیا راست بو مناسک به هواتیا راست چوایی ما رامان آخوی بنگهین درخص برسین خواه ما چاره سر کرن و آنته پیوایی کو نزلال بو مزلال کر هر وها بهنوک بکار آنینا وینا بده آوایا هات بو هر دوشی مجور دا زلال کرن و ما بردنگ جدا ناس کرن گو جدتی پین جدا تنگل هفدو دنگ کی دردخن خاوه او جی ما بکار آنینا اینا گو دگلک جاران دبهورتین لیبسی پیوان ده تیپک دنگ دردکه بنا براواناده جدا دوری هفده نویساندن خوندکارن هجا و دلار شخواد بیده که دمانه یا خواب داوی دکن هیوی دکم کو وانه که تیگ هشتی گهاشت بوه و سرکفتنیش ورد خواست